Odobagu etne ano uyepo osanyede no bi odobagu owe emi biemo VCD enia oladiane iegu wahia medi odione so pe VCD na o tadewu mono na o ma ezedesun ade VCD yeye nu wari enia emi biemo latest VCD oge uyepo osanyede no bi odobagu okokoko odobagu egumi awasuwe aweri o iba meme Awagwa lórí eno pa mege amigolo wa beta to nu so wa bibi ateya oni ira pa ma gba mi tolo wa bona ipo wa ya ko no ri gba mi tolo Okurigada migolo no ge hiame ena mi ewe oge na we no ge seti gba migolo na ye ga gwa we va ni emu bo pa ne so pe eri oja fe ya ma seti abaje butter no sabi work so era lo mi ewe ori ogwe no yu gbowe ya kun wa bo oge seti gba migolo la o Mr. My brother ke jaba ro ki kudoro o ki ke ya wa ni e be oge no yawo acho oluje na to pa migolo Awa mi golo na ogaya me eno awe kona kawe nogi se ti pa mi golo o awo ni jena ye na fi aye ba o ye mo papa ya na o edo ne wo gbe du be boni ba eme edo ne wo so mo edo na ba ye aya wa bo no be kuyona wana mi na viore ewe bo weke viare ya ga do ne bo aire rule la city shop no dia ke wese we na ri enu the latest VCD ne bo hia wa ro ni ave ne digwere pure water na mi bie mo so pa we no de ye mote ugu boyege Bright O Audio and Video Center we 114 Sopomba Road on the second East Circular Junction with Benin City waye we me Frank Odis we number 41 New Lagos Road with New Benin opi manedo oluga no le wobe Opi manedo na uboriri kwanu Ewe sogwara Owa no mego no 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 Na seki liege nye Eso beba Owa no metipi no 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 Na seki liege nye Ewe so beba Owa neme no, aseti lege nyewo. Oga yawo na